Dengar-dengar kabar di wilayah Istanbul, akhir-akhir ini marak jambret nang becungul, maka membawa lading senjata nang kada tumpul. Rancak baka jadian warga jadi amburadul, semalam bebinian membawa tas pinah hampel, langsung ditarik paksa korban jadi kujul-kujul. Mudahan pelakunya lakas tertangkap ampi muul, mudahan lakas aman kampung jadi terkontrol. Nyaman hendak bakunjang hati kada rasa pacul, karena binian Istanbul bungas-bungas dan bahinol. Gasan nang berkendara harus waspada betul, bilanya membawa tas kada usah gandul-gandul. Pas di jalan sunyi hati-hati bila menggespol, kalau pinata rujuk acil jaring membawa bekul. Harau saawakan bebau nikmatnya jingkul.